Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio kuri inshuro nge mugiye kubana muri abakuru n'ibiganiro ni Bosco, aho tugiye kurikirana akantu ku kandi uko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nanone kandi tugiye kugaruka ku rugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda ruvugwa aho mu bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri bikomeje kugenda byumvikanamo amakuru adasanzwe ku bijyanye n'imirwano yakomeje kugenda ivugwa ho muri ibi bice byo muri teritwari ya Masisi. N'amakuru rero mbazaniye kugeza kuri ngo n'ubundi agiye kugaruka muri iki gice cyakomeje kugenda cyumvikanamo ibitero, ingaruka zikomeye cyane zikomeje kugera ku barwanyi mutwe twaje intwara 23. Tugiye kureba uko kugeza kuri isaha ibintu bihagaze ndetse nuko situation ihagaze, ibikomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bimo Media Congo.net, bimo Actualité.cd, bimo Radio Okapi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikorera hano imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo biri gutangaza kubijyanye n'imirwano mu buhamya bagiye bahabwa n'abaturage bagerageje kuvugana nabo. Amakuru aturuka kuri izo sosiyo turi kugenda duhabwa n'abantu bari imbere indani abakomeje kugenda bahunga muri ibi bice, ndetse mu by'ukuri ayo makuru yose mugiye kuba mwayakurikirana hano. Situation uko ihagaze duheruka mu kanya kashize abarwanyi ba FC23 bari bakomeje kugenda basubizwa inyuma, ari nako bategura ibitero bikomeye cyane byo kongera kwisuganya kugira ngo barebe ko bakongera kugaba ibitero muri bice bya za Kibabi, aho bakomeje kugenda bahurira n'uruva gusenya ndetse bitari byoroshye cyane. Ngiye kwageza rero amakuru akomeye cyane atugezeho kugeza kuri ngubu ari guturuka mu mavuriro y'abarwanyi ba AFC23 by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ndetse no mu mujyi wa Goma, nk'uko amakuru atugeraho arimo kurushaho kugenda mu by'ukuri abitangaza. Nyemera rero wigire hino ukande subscribe niba utarabikora, cyangwa se niba ari kunshambere ukaba utarabikora, niba usanzwe udukurikirana none ukaba utari wakabikoze mu by'ukuri nyemerera nanone ukande subscribe, hanyuma turusheho kugenda tubana. Tugiye kwinjira mu makuru muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC Wazalendo bafite igice bamaze kwigarurira inindi nsinzi nanone ikomeye cyane. Makuru ari guturuka muri ibi bice nabyo ndagira ngo nze kuba mbikugezaho nkubwire situation yose uko ihagaze. Kibabi hafatiwe ibikoresho byinshi cyane by'abarwanyi ba FC23 ndetse kandi nanone inkomere nyinshi cyane, ndetse n'abarashwe mu by'ukuri kuvuga za mayiti nazo zikomeje kugezwa mu buruhukiro bugiye butandukanye bw'abarwanyi ba FC23. Warikare havuzwe imirwano hagati ya FC23 ndetse na FARDC. Turaza kuba tubigarukaho turebe uko byifashe kugeza kuri ubu ngubu, mu by'ukuri turebe situation uko ihagaze. Ayo makuru yose ndetse nandi turaza kugaruka Karehe, Walungu ndetse na Kabare. Situation ihari ni ihe turekeza mu mujyi wa Bukavu, turebe nanone uko byifashe. Turanyarukira no mu mujyi wa Goma, turebe nanone naho umutekano uko umeze, ndetse n'ibiradukunda turaza no kunyarukira muri Uvira, turebe aka kanya amakuru agezweho icyo harimo kugenda atangaza cyangwa se ibirimo kuvugwa. Situation ihari cyangwa se amwe mu makuru aheruka kutugeraho aremeza neza rwose ko amatsinda agiye atandukanye y'ingabo hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi y'abarwanyi ba FC23 yongeye kugezwa ku rugamba muri iki gice cya teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya. Kakomeje kugenda mu by'ukuri bitangazwa ndetse binavugwa ko isaha ku isaha aka gace gashobora kuberamo imirwano ikomeye cyane, imirwano ishobora kuba hagamijwe kwisubiza ndetse no kongera kwigarurira iki gice. Gusa amakuru ari kutugeraho cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa kugeza kuri uyu munota, baravuga ko amakamyo yaje kuzanwa mu by'ukuri azanwe n'uruhande rwa 23 hazanwemo ibikoresho ndetse n'abasirikare. Aya makamyo mu by'ukuri ngo haje kuba kumirwa kudasanzwe kubera ko yasubiranyeyo mu by'ukuri indembe zirimo abarimo kurasirwa Kibabi, ndetse si indembe zonyine gusa ahubwo biranavugwa ko hanagaragaye kandi cyangwa se haje kuba mu by'ukuri hari n'imirambo y'abaguye ku rugamba yakomeje kugenda ivanwa muri tuno duce, nk'uko bivugwa mu babashije kuba baboneka cyangwa se bagaragara. Ibi biragaragaza ingaruka zikomeye cyane mu by'ukuri zirimo kugenda zigaragara cyangwa se zibaho kubera iyi mirwano. Biravuga ko
inkomere nyinshi cyane zikomeje kuvanwa mu bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri zikomeje kuvanwa mu bice bigiye bitandukanye zizanwa mu bitaro by'abarwayi biri kuvurirwamo abarwayi ba F23, by'umwihariko ngo ibi bitaro kuri ubu ngubu amakuru akaba avuga cyangwa se akaba akomeje gutangazwa yuko hari kugaragara mu by'ukuri cyangwa se hakomeje kuboneka nk'uko birimo kugenda bijya ahagaragara inkomere nyinshi cyane. Biravuga ko rero kubera ko hakoreshejwe cyangwa se hagaragaye ibitero mu by'ukuri byagaragayemo intwaro zikomeye cyane zo ku butaka, ari nayo mpamvu hongeye kubaho kugaragara inkomere nyinshi cyane zakomerekeye ku rugamba, kubera ko mu by'ukuri ikiro cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya iyo bibaye mu by'ukuri ugasanga ari ibitero bya drone, biba bigoye ko mu by'ukuri hano haza kubaho rwose nk'abakomeretse cyangwa se haza kugaragara mu by'ukuri abarwanyi benshi cyane baba bagiye bakomereka, kubera yuko mu by'ukuri aho izi drone zirashe mu by'ukuri ntabwo hasigara ubusa. Biravuga ko bombe ya mbere rero yamaze kugwa hafi ya Rubaya ku nzu yari icumbikiyemo abarwanyi ba F23 ahitwa Murambi. Bombe ya mbere rero ikaba imaze kuba yagwa muri uyu mujyi wa Rubaya. Ibi ngibi bikaba bigaragara ko imirwano yaba yongeye kuba yafungurwa kabisa. Mu masaha agera muri 6 ashize nibwo byahise bitangazwa yuko mu by'ukuri igisasu cya mbere 6 cyari gitewe hano muri kano gace, nk'uko amakuru aturukayo arimo kugenda abigaragaza neza. Nkomeje kugenda babwira amakamyo arimo araza akazana ibikoresho, agatwara mayiti, akazana ibikoresho, agatwara inkomere zirimo kujya kuvurwa, kubera ko ubu ngubu uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu bihagaze byamaze guhindura irangi, byamaze guhindura isura nk'abantu mwe. Rubaya rero niho tukigaruka cyane, cyangwa se niho amakuru yacu gikomeje kugenda yibanda, ariko bidakuye ko n'andi makuru muragenda muyamenya. Kuri ubu ngubu amakuru aturuka mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masesera avuga ko kuri ubu abarwanyi ba F23 bavugwaho gushyikirwa n'ingabo z'u Rwanda bashujwe inyuma mu nkengero z'aka gace. Nk'uko amakuru abivuga, imirwano yari iyobowe n'uruhande rw'abarwanyi ba 23 ndetse bahagarariwe na General Janvier Karayi hamwe na General Mutayomba Stanislas ku ruhande rw'inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FARDC. Bivuga ko impande zombi zahuye n'imirwano ikomeye hafi ya Rubaya, aho ingabo za 23 zivuga ko zagize igihombo gikomeye cyane, harimo abakomeretse ndetse n'abasize ubuzima. Hari amakuru kandi avuga ko bamwe mu basirikare mu by'ukuri ngo b'u Rwanda baba baguye muri iyi mirwano, nk'uko biri gutangazwa nabo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abandi bivugwa ko batangiye guta ibirindiro ndetse no guhunga kubera ubukana bw'imirwano. Rubaya ikomeje kuba imwe mu duce turi gutegurwamo imirwano, gusa ni agace katari kakinjiye neza mo indani, katari kagaragayemo imirwano, ahubwo biravuga ko ibitero bya mbere muri aka gace bishobora kuba byatangiye kugenda byumvikana, nk'uko amakuru atandukanye aturuka muri Rubaya arimo kugenda bitangaza. Ni n'abasezeranyije ko tuza kugaruka mu by'ukuri ku makuru yandi. Reka tujye Walikale naho turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, naho dukurikirane akantu ku kandi turebe kapisa. Batiki rero hano muri teritwari ya Walikale naho turacyari muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru FARDC ngo yagabye ibitero byo mu kirere muri teritwari ya Walikale. Ni ibitero byo mu kirere bikomeye cyane. Amakuru aturuka muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aratangazwa ko guhera kuwa gatanu tariki 22 ndetse n'uyu munsi kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi 2026 ingabo za leta ya Kongo FARDC zagabye ibitero bikomeye byo mu kirere ku birindiro by'inyeshyamba za M23 berereye mu gace bita Rusamambu muri Ikobo. Nk'uko amakuru y'abaturage bo muri ako gace bivuga, mbere yuko ibyo bitero bikorwa, indege zitagira abapilote za FARDC zabanje kugenzura ikirere cya Rusamambu mu masaha mu by'ukuri mu minota runaka. Nyuma ziza kurekura ibisasu byinshi ku birindiro by'abarwanyi ba F23. Nk'uko amakuru y'abaturage muri ako gace bivuga, mbere yuko ibyo bitero bikorwa, indege zitagira abapilote za FARDC
mu by'ukuri no kuvuga drone zabanje kugaragara hejuru y'iki kirere. Abaturage bavuga ko humvikanye urusaku rukomeye rw'iturika ry'ibisasu, ndetse nyuma y'ibyo bitero hagaragara imyotsi myinshi izamuka mu kirere hejuru ya Rusumambu, ibintu byateye ubwoba abaturage bo muri ako gace. Kugeza ubu umubare w'abaguye cyangwa bakomeretse nturamenyekana kuko kugira ahagabwe ibyo bitero bikigoranye kubera umutekano muke ukiri muri ako karere. Aya makuru yemejwe n'abayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano muri ako gace, nubwo hataratangazwa ibisobanuro byinshi kuri aya makuru ndetse n'ingaruka z'ibi bitero. Kuri wa gatandatu biravuga ko muri ako gace hari agahenge gake, ariko umwuka mubi n'impungenge bikomeje kuba byinshi mu gihe amakimbirane hagati y'impande zihanganye akomeje gufata indi ntera hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Aho ngaho naho bita muri Warikare kabisa, harimo kuvugwa amakuru adasanzwe, cyangwa se hakomeje kugenda havugwa byinshi bikomeye cyane, bigarukaho kubera ko imirwano, mu by'ukuri imirwano ikomeje kuba imirwano, urugamba rukomeje kuba urundi. FARDC nababwiye ko yatangije ibitero, sinzi niba mwamaze kuba mwabibona rwose ko ya mirwano mwari mutegereje. Bamwe mu batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagendaga bavuga bati iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo muvuga muti nigikemurwe mu buryo bw'imirwano hifashishwe intwaro. Nkeka ko FARDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugaragaza ko igihe ari iki, cyangwa se icyo gihe abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bategereje. Ndabizi ko mu bishyigikiye muri benshi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakemura ikibazo cy'abarwanyi ba F23 binyuze mu gukoresha intwaro. Mu by'ukuri ari nayo mpamvu nsaba ko mukanda like kabisa, kubera ko ibyo mwasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo mwasabye ubuyobozi bw'igihugu cyanyu batangiye kugira iki, batangiye kubikora. Mu nkandi like rero mu by'ukuri turusheho kugenda dufatanya, kuko nanjye urumva ndimo ndakora ibishoboka byose kugira ngo mbagezeho n'aya makuru mumenye uko byifashe. Ni Umutaramu Bosco, ntabwo nshobora kwiburira kabisa, ntabwo nshobora kwiburira rwose, akonyeka ko gukanda like na n'ikintu kinini biba bitwaye, ndetse n'ubudushyigikira. Hanyuma ibitekerezo byanyu n'inyunganizi nabyo dukomeza kugenda tubyakira. Ndacyari muri Warikare, ndacyarimo kukubwira mu by'ukuri uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Hanyuma rero mu by'ukuri tukirimo hano muri Warikare, hari andi makuru ari guturukayo. Iyi Warikare nayo nimuyirengagize, kuko buriya Warikare nayo ni igice kinini kandi cyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasivile 4 bishwe bicirwa mu mirwano yahuje Wazalendo na FC23 ihura. Tubasabira mu by'ukuri iruko ridashira, ndetse tubasabira ko bakirwa mu ijuru. Bakirwa mu ijuru rwose mu bibasabire, kubera ko njya mbabwira kenshi nti amagambo bavuga ku muntu ngo yitavye Imana niyo amufasha mu rubanza. Ubwo rero niba mubakiye iruhuko ridashira, ndetse mukabasabira ko mu by'ukuri bakwakirwa mu ijuru, urumva ko biraza kuba bigenda neza. Abantu 4 b'abasivile bicwa n'amasasu mu mirwano ikomeye yahuje abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba za FC23. Ibi bikaba byabaye kuri wa gatanu tariki 23 Gicurasi 2026 aho bita Ihura, kamwe mu duce duherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru atangwa n'abayobozi gakondo bo mu itsinda rya Kisimba babivuga, ngo iyi mirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri wa gatanu, ubwo abarwanyi ba FC23 bagabaga igitero ku biniro bya Wazalendo biherereye mu gace ka Banansuka. Gusa ngo Wazalendo babashije kubasubiza inyuma, aho imirwano iza kwimuka Ihura, aho yakomeje gukaza umurego kugeza mu masaha ya nimugoroba. Mu gihe cy'umunsi wose abaturage bavuze ko hari kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage bo muri ako gace. Imibare y'agateganyo yatanzwe n'abayobozi bo muri ako karere igaragaza ko abantu 4 b'abasivile bishwe n'amasasu muri iyo mirwano. Ayo makuru kandi avuga ko hari abakomeretse bajyanwe ku kigo nderabuzima cya Kalembe kugira ngo bahabwe ubuvuzi. Nyuma y'umunsi wose w'imirwano ikaze, abarwanyi ba Wazalendo basubiye inyuma ku birindiro byabo bya mbere, bituma agace ka Ihura gasigara kagenzurwa n'abarwanyi ba FC23. Kuri wa gatandatu mu gitondo biravugwa ko muri Ihura hari agahenge gake nk'uko byemejwe n'umunyamabanga ushinzwe ubutegetsi mu itsinda rya Kisimba. Gusa yavuze ko nubwo imirwano yagabanutse, abaturage benshi
bagikomeje guhungira mu mashyamba kubera impungenge z'umutekano muke ziri muri ako karere. Abaturage bakomeje kugira impungenge ariko barahunga bagerageza nyine kurengera ubuzima bwabo kuko ntabwo babona mu by'ukuri icyitwa imirwano ngo ukomeze uhagarare. Hanyuma unyemerere nkubwire hano muri Kivu y'Amajyepfo naho uko byifashe nyuma yuko muri Kivu y'Amajyaruguru umva ibintu bitoroshye byihutirwa cyane. Inkuru yo kwishimira amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo atugezeho muri aya masaha, nyuma yuko rero abantu bakomeje kurangamira cyangwa se kwita cyane ku mirwano yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndagira ngo mbamenyeshe ko no muri Kivu y'Amajyepfo turacyafiteyo imirwano, haracyumvikana ibitero yewe no mu byo abarwanyi ba M23 bavuze mu kanya kashize nakomeje kubyera Lawrence Kanyuka yagarutseho. Banatangaje cyangwa se banumvikanye bavuga bati mu by'ukuri turi kugabwaho ibitero rwose, byumvikanye bavuga bati turi kugabwaho ibitero muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru aturukayo yakomeje kugenda abitangaza mu bice bya Gakenke, Mikenke ndetse n'ahandi. Ibitero bya drone naho byakomeje. Hanyuma reka nkubwire rero situation yose uko ihagaze muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ibice bimaze gufatwa. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bamaze gufata agace bita Kitabu gaherereye muri groupement ya Runingu nyuma y'imirwano yahuje ingabo za 23 cyangwa se abarwanyi ba 23 n'uruhande rwa Wazalendo. Nkuko aya makuru abivuga, biravuga ko izi nyeshyamba zavuye muri aka gace nyuma yo gusubizwa inyuma n'ibitero bya Wazalendo. Ubu akaba aribo barimo kugenzura Kitabu, ubwo abasubije inyuma nyine murumva ko ari Wazalendo, ubu nibo bari kwagenzura. Aya makuru kandi avuga ko mu gihe ako gace kari kakigenzurwa n'ingabo z'umutwe wa 23 n'abafatanyabikorwa babo ngo ibitero bya Kitabu bya ibitaro byo muri aka gace ngo byasawe, imiti iratwarwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bikaba byatwawe n'izi nyeshyamba zahirukanwe. Ibikoresho by'ubuvuzi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi bivuga ko byangiritse, ibindi biratwarwa bitwarwa n'abangaba bari muri aka gace. Ifatwa rya Kitabu rije rikurikira indi mirwano imaze iminsi ivugwa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho impande zihanganye zikomeje kurwana kugenzura uduce tugiye dutandukanye two muri utu duce. Nuvuga ngo hariho ishyaka ryo guhatanira kugenzura ibice bigiye bitandukanye, ariko uri kubona ko noneho urugamba turimo tubona cyangwa se imirwano batangiye kutwereka no ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni urugamba rukomeye cyane cyangwa se n'imirwano idasanzwe. Mu by'ukuri ni imirwano idasanzwe ikomeje kugenda ibandanya cyangwa se ikomeje kugenda ijya mbere mw'abantu mwe. Nuko biba byifashe kabisa. Kugeza kuri ngubu rero mu yandi makuru yihutirwa cyane dushobora kuba twabagezaho, tugaruka cyane cyane mu makuru hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bindi bice mu by'ukuri tugomba kuba twagarukamo cyangwa se dushobora kwibandaho. Akambabwire rero update ku bijyanye mu by'ukuri n'indwara ya Ebola ikomeje guca ibintu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indwara ya Ebola rero, Ebola yabaye Ebola, ni Ebola nshya cyangwa se Ebola y'ubundi bwoko. Buriya haba harimo nyine ubwoko buba bugiye butandukanye. Iyi ngo bayise yo bita ngo ni Bundibugyo, sinzi niba ari uko babivuga ariko ngiye mba mbona ariko nyine byanditswe, sinzi namwe niba ariko mu byumva, ariko nyine ni indwara ni icyorezo cya Ebola kihinduranyije. Iyi ngiyi rero buriya ngo nta n'umuti nta n'urukingo, nta muti nta n'urukingo bihari mu kuyirinda cyangwa se mu gutuma idakwirakwira, ariko ibyo ntabwo bibuza ko hakoreshwa imiti yose nyine ibishoboka ishobora kwangiza mu by'ukuri izo virusi, kugira ngo barebe ko batabara cyangwa se batanga ubutabazi. Hagenda hakoreshwa rero imiti yose ishoboka rwose kugira ngo barebe ko habaho mu by'ukuri gukora ubutabazi. Hanyuma rero icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa kuri iyi nshuro, kigomba kwamenya cyangwa se wasobanukirwa kuri inshuro, iyi ndwara ya Ebola yatumye by'umwihariko ibice bigenzurwa na FC23 bamwe mu batuye muri bice batangiye guhunga banavuga bati turaza kubigenza dute niba guverinoma inanirwa gukurikirana ibijyanye n'iki kibazo
ese abarwanyi ba FC23 barabasha kubishobora? Ni Ebola muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Roger Kamba yatangaje ibiganiro bya diplomasi bigamije kugera mu duce tugenzurwa na FC23 kugira ngo habeho gahunda imwe yo kurwanya icyorezo. Nyuma y'ibindi byose buri hari igihe mu by'ukuri ikibazo cy'ubuvuzi nk'iki ngiki kiba gisaba ingamba zikomeye cyane. Icyorezo cya Ebola ku nshuro ya 17 nibwo cyongeye kugaragara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni icyorezo gikomeje kwibasira uburengerazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, gikomeje guteza impungenge cyane cyane kubera ko hari uduce twibasiwe n'iki cyorezo tutagenzurwa na leta ya Kinshasa, ahubwo tugenzurwa n'umutwe wa FC23 cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyahuriyemo Minisitiri w'Ubuzima wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Roger Samuel Kamba, mugenzi we wa Uganda ushinzwe ubuzima ndetse n'umuyobozi mukuru wa Afrika CDC, Roger Kamba yatangaje ko kuri wa gatandatu tariki 23 Gicurasi ko hamaze gutangira ibiganiro bya diplomasi bigamije gutuma ibikorwa by'ubutabazi n'ubuvuzi bigera no mu duce tugenzurwa na FC23 mu rwego rwo kwita ku baturage. Yasobanuye ko muri urwo rwego yamaze kwandikira Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo amusaba ko ikigo mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyafungurwa ndetse hakemerwa ko amatsinda y'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi agera no muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze ko intego ari gushyiraho uburyo bumwe bwo guhangana na Ebola mu karere kose kibasiwe kugira ngo ibikorwa byo kuyikumira birushaho gutanga umusaruro. Roger Kamba yavuze ko ikibazo cy'utwo duce tugenzurwa na FC23 kiri kuganirwaho binyuze mu nzira za diplomasi zisanzwe zikoreshwa hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo, cyane cyane ibiganiro bya Doha na Washington, aho yagaragaje ko abo mu rwego rw'ubuhuza bamaze kumenyeshwa uko ikibazo giteye kandi ko ibiganiro biri gukorwa ku bufatanye n'Abanyamerika ndetse na Qatar. Aho yagize ati abahuza bacu bamaze kumenya uko ikibazo giteye kandi ibiganiro biri gukorwa hifashishijwe abafatanyabikorwa bacu barimo Amerika na Qatar kugira ngo haboneke uburyo bwo gukemura ikibazo cy'uduce dusanzwe tugenzurwa n'uyu mutwe witwaje intwaro ushyigikiwe n'u Rwanda. Si ibiganiro biri gukorwa hagati y'itsinda rishinzwe kurwanya Ebola na M23, ahubwo ni ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe binyuze mu bafatanyabikorwa bacu. Yakomeje avuga ko nka Minisitiri w'Ubuzima yamaze kwandikira Minisitiri w'Intebe asaba ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa ndetse akoroherezwa ibikorwa byo kugera muri Kivu y'Amajyepfo, ko ari ingenzi ko ako karere kose kibasiwe n'icyorezo kagira gahunda imwe yo kugihashya. Tariki 15 Gicurasi 2026 nibwo Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeje ko habonetse icyorezo cya Ebola mu ntara y'Ituri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'icyo gihugu n'ubwoko budasanzwe bwa virusi ya Ebola kugeza ubu butarabonerwa umuti ndetse n'urukingo byemewe. Ibibazo by'umutekano muke, ihungabana rikomeye ry'abaturage ndetse no kuba hari uduce leta igenzura neza bikomeje kugora ibikorwa byo gukurikirana abanduye n'abahuye nabo, bikongera ibyago bikomeye byo gukwirakwira kw'icyorezo mu bice bigiye bitandukanye. Byongeye kandi ikibazo gikomeye cy'ubutabazi kiri muri ako karere, aho abantu barenga miliyoni 23 bafite ikibazo gikomeye cy'inzara gikomeje kongera ibyago byo kwandura, guhitanwa n'icyo cyorezo, imirire mibi, kwimurwa kw'abaturage hamwe n'intege nke z'inzego z'ubuzima biri mu bituma abaturage bagira ibyago byinshi byo kwibasirwa na Ebola. Nubwo hari imbogamizi nyinshi zo kugera ku baturage bibasiwe, ubuyobozi bw'ubuzima muri Repubulika Demokarasi ya Kongo buvuga ko bufite ubunararibonye n'ubumenyi buhagije mu kurwanya Ebola. African CDC ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bikomeje gukorana bya hafi na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyira ingamba zuriweho zo guca burundu uruhererekane rw'ubwandu muri ako karere, nk'uko amakuru arushaho kugenda abigaragaza. Reka rero bashimire, reka mbifurize kugubwa neza mu mwese twabanye kuri izi bikoro, aho twari turimo dukurikirana amakuru n'ibiganiro yuko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze, tureba 5 kuri 5 rero uko byifashe. Nizera ko tuza gusura amasaha imbere ubwo tuza kuba tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda hatugeraho aturuka muri bice bitandukanye bikomeje kugenda byumvikanamo imirwano ho muri Kivu y'Amajyepfo. Mu hafi rero dufatanye gukurikirana aya makuru kuri mikoro na Bosco Region Info. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.